Imaynalla tarikunki munasqa hermano, hermana, ñawirisun kunan paqarin astawan Dios ninchikpaq palabranmanta. Kay Hebreosta ñawirishanchik y chaypi yachashanchik sapa paqarin imaynatachus kay apóstol Pablo yachachiwanchik hina. Kunan paqarin ñawirisun kay Hebreos tawa nisqapi maychus lak'isqa kashan kay niyuqpi ahnata niwanchik. Chayrayku manchachikunankichik tiyan. Waqtataq qankunamanta mayqin mana haykunanpaqhina hap'isqa. Kanan Diospi hap'ikuynin pisikusanrayku. Ahnata niwanchik kay Hebreos niyuqpi munasqa hermano, hermana, sapa paqarin inti lluqsimuqtin Dios ninchik munayninta rikuchiwanchik. Ahnallatataq kaypi nishawanchik ama qankuna chayta llakikuychikchu Dios ninchik munakuwanchik nispa. Sapa paqarin inti lluqsimuqtin nuqanchik yachanchik mashkatachus Dios ninchik munakuwanchik y sapa paqarin mani imanchik faltawanchikchu ni mijuna nitaq unqusqa kanchikchu sumaq tarikunchik agradecidos kananchik tiyan Dios ninchikman. Chayrayku munasqa hermano, hermana, ama qunqapuychu sapa paqarin Dios ninchik intita lluqsichimun qanpaq, nuqapaq, tukuy ninchikpaq. Waq kutikama kachun.